Suejo twavugaga ko imibare twereka ko Manchester United yo yagiye ku kibuga cya West Ham birabagora kuhakura intsinzi. Ni nako ijoro ryakeye byagenze kuko uyu mukino warangiye ari igitego kimwe ku kindi. Bagiye kuruka ari ubusa ku busa ku munota wa 50 ikipe ya West Ham United iraza igitego irakibona. Byasabye gutegereza ko binjira mu minota 6 y'inyongera kuko bari bashyizeho iminota 7. Ku munota wa 6 nibwo igitego cyo kwishyura ku ruhande rw'ikipe ya Manchester United cyabonetse cyatsinzwe na Sesko. Ahantu twarebeye umukino Rusizi abantu bose bafana mani bahita biruhutsa bati nibura ku ngoma ya KURI aho kugira ngo abura 3 yaramaze run y'imikino ine yose ayitsinda atahana inota rimwe rirahagije. Byibuze reka mbere kuri West Ham kuko hari ikintu haranira muri sizo kuko iri muri mu murongo utukura muri shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza kuko ku mwanya wa 18 gusa rero uburyo amaze kwitwara mu mikino nk'itanu itambutse kuri West Ham United ndavuga inota rimwe babonye kuri umugoroba cyane ikipe Manchester United ubushize batsinze ikipe ya Burnley ibitego 2 ku busa batsindwa na Chelsea ibitego 3 kuri 2 ariko imikino byibuze 3 yabanjirije ngiyo mu gikombe cy'igihugu batsinze kuri Park Rangers muri shampiyona batsinda Tottenham Spurs mu rugo kwa Spurs kwa Thomas Frank ndetse mu rugo batsinda Sunderland nziza muri season mu by'ukuri urumva ko kuri West Ham ari impamvu yo kwitwara neza muri uyu mukino. West Ham ni ikipe maze imyaka myinshi mu cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza kuba yamanuka mu by'ukuri nabyo ni ikintu kitari cyiza kuri West Ham. Gusa wajya no kumutoza Nuno umenyereye shampiyona cyane cyane mu ikipe ya Wolves niho twamumenye cyane mu by'ukuri nawe no umutoza ugomba kugaragaza izindi mbaraga ndetse n'impamvu ari muri ikipe ya West Ham. Ujya kureba mu by'ukuri ukuntu amaze kwitwara mu minsi itambutse navuga ku ikipe ya West Ham na ekipe igerageza gushyira hamwe kuko ujya kureba abamaze kwitsinda ibitego byinshi muri iyi sezo ndavuga Captain Bowen ibitego 8 muri iyi sezo, Callum Wilson ibitego 5 kandi asanzwe ari umusimbura muri West Ham, hakaza Clement Osama Vire nawe mu by'ukuri umaze kugaragaza impamvu yavuye mu kipe yahoze makaza muri West Ham. Ubwo undi mukurikiye ni Lucas Paqueta ariko amaze kujya mu gihugu cya Brazil. Gusa aho kuri manu ikintu namaze kubona cyangwa se nabonye kuri uyu mugoroba nongeye kubona imibare nakomoje ku munsi w'ejo Ruth y'uburyo bamaze imisi batsinda imikino ariko barushijwe kwiharira umupira muri rusange, hanyuma imikino bihariye baro ugasanga ntabwo babonye umusaruro. Ndavuga kuri match bagiye batsindamo nabikomoje za Manchester City, Arsenal ndetse na Fulham, ngira ngo match batsinze bari imbere kuri position match ikipe ya Spurs muri weekend banzirizo tuvuyemo. Nk'ibare kuri umukino yatwereka ko kwiharira baro na kamere minota 45 ya mbere y'umukino Mani mu by'ukuri yagerageje ishoti rimwe ryonyine rigana mu izamu ntibaza kuri byaza umusaruro mu gihe minota 52 cy'umukino nabwo bagerageje amashoti abiri nabwo biza kurangira rimwe ryo rigiye mu izamu. Navuga ko ibimaze imisi baranga mu mikino itambutse babonaga amahirwe make bakayashyira mu izamu. Urugero rworoshye kugira ngo nabyumve neza, match batsinzemo equipe ya Arsenal bateye amashoti 3 agana mu izamu babona ibitego 3, bivuze ko n'ubundi ntabwo bari beza mu kwera baro cyangwa se mu kugumara baro, ahubwo amahirwe make babonaga mu istambutse bagerageza ko yabyaza umusaruro. Kwa tumaze imisi tubona umuzamu yo Sinramens ameze neza mu by'ukuri abafasha, ariko ngira ngo abantu bakurikiranye mu kiro neza bagize aho bajya kubona ko afite amakabazo k'imvune hari Magwaya ndetse abiza kurangira avuyemo haza Lenior nawe wagize icyo afasha, ariko navuga ko nta byacitse ko nago watakaje umukino ni umuzamu nawe yakoze akazi umukino ugana ku musozo cyane, ngira ngo abantu bakurikiranye kabisa. Ntabwo nje navuga ko inota rimwe babonye nta byacitse kuko ntabwo wakwitega imikino 5 y'insinzi nepo. Hari ikintu reka nshimire se mvuga nti urakoze cyane. Uriya niyo signature. Urakoze cyane cyawe. Urakoze cyane uragera kuri terukani. Urakoze cyane. Koresha uko usanzwe witwara muri studio. Urakoze cyane mba. Urakoze cyane nkunganira. Ikintu gikomeye ugarutseho ni nacyo kintu abantu bagomba kumenya kuri Manchester United. Uko bivuze niko kuri, ahubwo hari ikintu abantu bagomba kumenya na Michael Carrick agomba gukoraho. Buriya Manchester United igifitwe na Robin Amorim twajyaga tubona ko hari n'igihe wabonaga dominion umukino ariko resultats zikabura rwose. Manchester United iga clear ikaza ama equipe 2-3 aclay uburyo bwinshi ariko ikaba mu ma equipe nanone y'inyuma mu buryo bwo kubyaza umusaruro
atatu akleye uburyo bwinshi ariko ikaba mu ma ekipe nanone y'inyuma mu buryo bwo kubyaza umusaruro ayo mahirwe. Manchester United iracyagorwa icyo kintu Michael Carrick agomba kugikoraho n'ama ekipe akina low block cyangwa se akina defend. Niyo munabyibuka Manchester United iyo ikina n'aya ma ekipe akina umupira makuru burya ari ama ekipe kubera ko ari kurana y'agakina agwa ama espace nawe yo kunyuramo. Wowe ushobora kubibyaza umusaruro muri ubu buryo. Uri gukina n'ikipe ya Manchester City cyangwa na Arsenal na Tottenham Hotspur kubera ko nabo bafite izo karite n'ama exploit individuel baba bari bukoresha barirekura bagakina. Iyo batakaje n'umupira usanga nabo bagira ikintu cyo kurwana no kwiregrupa kubera ko babizi ko basizemo ama espace. Manchester United cyakoraga niki kubera kugira Bruno ushobora gutanga pass ahagaze yose ikagera ku mwataka kubera kugira ko Bimeino nawe mwiza mu kwita fungura umukino muri transition offensive. Manchester United amahirwe makibonye ikaba yahita yabyaza umusaruro. Bitandukanira hehe no gukina ama ekipe matoya. Aya ma ekipe mato West Ham umutoza Nino azavuga ngo ni Manchester United ifite match enye z'intsinzi harimo ama ekipe birarwanira igikombe Manchester City na Arsenal. Harimo Tottenham yari imaze match 8 ibagarika. Nanjye rero Nino na West Ham yanjye nubwo mfite amanota 9 kuri 12 naherukaga gukinira ntabwo ndi bukora ikosa nibitaba rimwe biraba 3 icyakora niki arafunga. Kuko ku bantu babonye ikipe ya West Ham ikina n'ikipe ya Burnley nizi za Sunderland hari ukuntu akinaga system ijya kuba 4-4-2 agafata Tati Castellanos rutayizamu wakwe mu ikipe ya Lazio akatakana na Callum Wilson agafata Mediana agafatamo Thomas Usek n'uyu musore Mateus Fernandes ubundi Somerville na Jarrod Bowen bagakina mu mpande. Ariko iyo agiye gukina n'ama ekipe manini akuramo umwata kumwe agafata Thomas Usek ndetse na Mateus Fernandes n'umwana muto cyane bita Freddy Potts. Uyu mwana abantu bakomeze bamushyire hijisho uyu musore babona ko azasimbura Declan Rice mu ikipe ya West Ham. Urumva ahita akina systeme ya 4-3-3. Iyo systeme abakinnyi barimo benshi murabyumva ko ari abamiliere kiperateri batatu bambwira ko la bloque muri defense yazemo Axel Disasi ufite amanota meza ni no ufite amanota meza muri defense y'ikipe ya West Ham. Ku mugoroba yagoye cyane Bryan Mbiumo niya mwana yibonye Bryan Mbiumo yakinaga soka box byanatumye umutoza Michael Carrick akuramo Mateus Cunha aravuga ati nubundi Mbiumo kuguma mu maguru Axel Disasi ku mbaraga z'umubiri baragiye. Axel Disasi nawe arabizi ko nyuma yo kuva mu ikipe ya Chelsea akajya muri Aston Villa ntago byagenze neza kugira ngo yongere yibutse na Didier Deschamps ko hari ni performance impeccable yagira muri West Ham. Match ebyiri aba Burnley na match Manchester United niyo mu defense ufite amanota menshi kuri West Ham. Urumva rero afatanya na Mavropanos ugashyirayo Mediane ya Mirere kiperateri batatu Ruth niyo mpamvu umutoza yazanyemo Carrick yazanye Benjamin Sesko byibuze afite iyo taye afite izo mbaraga ya debloka situation kuko ni na attaque typique bitandukanye na Mbiumo uhakina ni invented striker. Rero icyo kintu nicyo ubona cyagerageje gutanga resulta zavamo byibuze draw. Ariko Manchester United Michael Carrick mu ijambo rimwe narwane n'ikintu cyajyaga kigora Robin Amorim cyangwa ngo match z'ama equipe mato akora low block biratugora amanina do espace twabona resulta. Icyo ugiye kongeraho ugifata iryo jambo kwizigira njyewe hari ikintu nshaka kubijyanirana. Nepo hari icyo avuga ntemeranya nawe 100%. Ikipe ya Manchester United Carrick ayifashe yarigeze muri cyagiye cyo kuvuga ngo n'abafana bayo nubwo tugiye gukina match nta cyizere ko tuza kuyitsinda. No kuvuga ngo buriya imiterere y'abakinnyi n'umupira w'amaguru iyo umuntu atsinda niko kundi bakubwira ngo apetize umunarya iyo umuntu atsinda bakomerezaho. Ariko iyo ekipe muri dressing room hamaze kuzamo ubwoba bwo gutsindwa akenshi nyine abakinnyi banasubira hasi bakumva ko ubuzima bwabo ari ugutakaza intsinzi yaza ari imwe bakumva ko ari nk'amanu ivuye mu ijuru. Aho Michael Carrick kuri uyu mukino we wa gatanu yatozaga mu ijoro ryakeye ahubwo ntagomba gukura buhoro buhoro agasimbuka buhoro buhoro yirinda gutakaza izo block mu rwego rwo kujya kuzimenasa wakaza afite umuhamagaro wo kuvuga ati
nubwo iyi ekipe ntabona atatu reka ndwane nuko nanone ntaza gutakaza iyi match we afite ibintu byinshi arwana nabyo mu mutwe gukomeza run yo kudatakaza gushyira abakinnyi muri mentalite ko gutsinda Manchester United birashoboka aho tugeze ahangaha noneho bwakaza mu mukino afite umuhamagaro wo kwirinda kwirekura cyane mu gihe yahuye n'iyo ekipe izi kudefanda akirinda ko imwinjiza igitego agakomeza akabareka bagakina ahubwo akarwana nuko we ashaka intsinzi muri ibyo bihe ngira ngo Michael Carrick ekipe y'inweritinze niko abongereza babyita ya Manchester United yagaragaje nyine ko ikeneye impinduka kubera ko biragaragazwa nyine na transfer bakoze mu kwezi kwa karindwi ntabwo ari Manchester United yicaye aho ngaho yaguze abakinnyi bagera kuri 4 kandi batanze amafaranga menshi yaguze Matheus Cunha yazanye Brian Mbeumo yazanye umuzamu nuvuga ngo ikipe ya Man U yakoze retouche yo kugira ngo igire ibintu ihindura icyari kigoye kuri Ruben Amorim no kugira ngo ajye mu makipe ane ya mbere hari inshuro nyinshi rigoga kuva shampiyona yatangira Man U yageze ku mwanya wa 4 ikawugeraho kubera ko adversaire yakinnye Man U igomba gukina match ya ikamaintain ngo mwanya bikarangira ibutakaje ibyabaye nimugoroba nari ngiye kuzuza kuri Nepo Michael Carrick yarwanaga n'umukino wa 5 umukino wa 5 atagomba gutakaza kubera ko ntabwo yashobora kubona ibisobanuro by'uri yabashije gutsinda Arsenal, Man City ndetse na Tottenham akananirwa na West Ham iri muri relegation zone amakipe akomeye rwose amakipe akomeye akananirwa gutsinda ikipe iri muri relegation zone icyo kintu cya clickingaga ku bwonko bw'abakinnyi bakomeza kumubakinga mu itangazamakuru bavuga bati Carrick yaraje ahindura byinshi aduha responsibility aduha freedom yo gutuma dukina umukino wacu ariko yakinaga na West Ham United ngira ngo Man U ibyo Mbappe yigeze gusobanura Man U nibwo bwa mbere igize possession ya 65 kuri adversaire ufite 35 ku ngoma Carrick ku ngoma ya Carrick uvuga ngo twari dusanzwe tumenyere ko ahubwo areka adversaire abari muri 44 akidagadura we akaza gusigara atekereza uburyo aza kwanura ariko ni nako batangiye umukino rega ariko babona wese bahaye umupira abantu badashaka kuwukina birangira Man ivuze ati ubwo muwanze reka tuwikinire so ingira ngo rero icyo nanjye ndahuza na Nepo ni ukwiga iyo duhuye na equipe ikora block bar ni bande badufasha kwanlocking ama situation akamenya abakinnyi agomba kwarinya bitewe na qualité bafite ngenekereza ko nka remplacement ya Benjamin Sesko yayikoza atinze yagomba kuba ni match ari bumubanzemo yari no kumubanzamo kuko urareba ukareba na qualité z'abadefenseur tugiye gukina uyu munsi na Axel Disasi si mwiza mu gusohora baro ndetse na Mavropano turamuzi no muri Arsenal abo badefenseur baragutegereza wowe umwataka rero iyo bakinishije wa mwataka n'ubundi bari bucungisha ijisho ugasanga ntabwo afite za karite nyine zo kubidetasha zo kumenya uburyo akoresha amayeri nabo bahita boroherezwa akazi ariko kuva Sesko yaza mwabonye ko n'ahantu imipira bayiherezaga Sesko ukabona mu kirere ntabwo aba active ariko yaramuka yiyangaje mu kukina yashoboraga kuba ari buteze ikibazo abadefenseur iyo ni ikipe ya Manchester United Axel Manchester United umukino wayo watangiye nyuma niwo mukino ubundi wasoje imikino yakinwaga ijoro ryakeye kuko ikipe ya Chelsea yari yatangiye umukino wayo hakiri kare cyaneho igihe gito ariko hatarimo iminota myinshi ikipe ya Chelsea yari yakira ikipe ya Leeds nejo twaravugaga tuti Leeds tumaze iminsi tubona dutekereza ko itaza kugora ikipe ya Chelsea ariko rero aho ni naho haza uburyohe bwa Premier League biba biri unpredictable nta muntu watekerezaga ko ikipe ya Leeds yaza guhagarika ikipe ya Chelsea nyamara ariko Chelsea yakinaga ibizi ko match yabo iraza kurangira mbere Manchester United ikiri gukina igahita yinjira mu makipe ane ya mbere bategereje uko resultats za kwa Manchester United zaza kurangira kugera ku munota wa 58 Chelsea yari yarangije umukino kuko yari ifite ibitego bibiri nyuma y'igitego cya kabiri cyaje kuri penalty cyatsinzwe na Cole Palmer nyuma yo kujya kuruhuka ku munota 24 Joao Pedro yatsinze igitego ariko kuva ku munota 67 nibwo ibirori by'ikipe ya Leeds byatangiye
umukino urangira amanota bayagabanye ibitego 2-2. ibitego 2-2 ni umukino wari urimo ishyaka ryinshi, wari urimo guhangana kwinshi. Ubwo nyuma yaho Cole Palmer yaratsindiye igitego cya kabiri ku munota 58 kuri penalty. Ku munota 67 nk'uko wari ubivuze, umusore w'umudage witwa Lucas Mecha yaje guterekamo igitego cya mbere ku ruhande rwa ekipe ya Leeds. Hanyuma ku munota 73 ikipe ya Leeds iterekamo ikindi gitego cya kabiri cyatsinzwe n'umusore witwa Noah Okafor, n'umusore w'umusuwisi. Biza kurangira ari ibitego 2-2, ariko aho navugiraga ko ari umukino usa nkaho urimo ishyaka ryinshi, guhangana kwinshi cyane. Ni umukino wagaragayemo amakarita 8, amakarita 4 y'umuhondo ku ruhande rwa ekipe ya Chelsea, kuko Gusto yayibonye, ya Champong arayibona, Palmer arayibona ndetse na Kaisedo arayibona. Mu gihe ku ruhande rwa ekipe ya Leeds witwa Goodmanson yayibonye, Borno arayibona, Justin arayibona ndetse na Longstaff. Amakarita 8 y'umuhondo. Ibi ni imwe mu bimenyetso rero biba bikwereka ko umukino wari urimo imbaraga nyinshi. Ubwo byatumye nyine Chelsea kwamira ku mwanya wayo wa 5 n'amanota 48, karushwa rimwe na Man U, mu gihe Leeds yo iri ku mwanya wa 15 n'amanota 30. Nibyo avuga guti buryohe bwa shampiyona y'Abongereza utitayeho ama ekipe aherereye ku rutonde. Ikipe iraza ikakugora, West Ham ya 18 iraza ikaniga Man U, Leeds ya 15 ikaza ikagora ekipe ya Chelsea. Aha ni ubu n'ubudasa bwa shampiyona y'Abongereza. No mukino Chelsea itsinze igitego, ngira ngo ari mugoroba Rigo gahoza byibaza ngo bizageraho igihe natwe mu Rwanda tujye tumenya ko ikipe ya 15 yananira 3 za mbere. Haryo yanyuma ni iyihe? Ubu ni Rutsiro twavugaga tuti Etincelle. Yego, nyuma gutsindira match ntago bagumye ku mwanya nyuma. Twibazaga tuti ni ryari shampiyona y'u Rwanda ikipe ya mbere izagihura ni ya nyuma, tukavuga tuti sha uyu munsi n'ubundi no kwibarangura ko ya nyuma ni Muhanga. Ya nyuma ni Muhanga. Nese Muhanga kwerekana no gutakaza umunsi wa 15, Etincelle ya 16, Muhanga ni ya nyuma ya 18, ya 17 n'amagara. Etincelle nyuma gutsindira match ya Musanze bavuyeyo bahise bazamuka. Ya nyuma ni Muhanga. Ya nyuma ni Muhanga. Uyu mukino twawurebanye Nepo, ariko ikipe ya Chelsea ntekereza ko banasubiye mu rwambariro. Kimwe mu bintu bishinja ni igitego cya kabiri batsinzwe, bo ubwabo bagizemo uruhare kuva kuri aperi ya baro, umupira watewe uturuka mu rubuga rw'ikipe ya Leeds, bananirwa kuganya dueli yo mu kirere, bariramanuka igeze muri surface, defenseur ashaka gukora couverture kuri ballon, umuzamu nawe nta communication yabaye, kugeza ubwo umukinnyi yaguye arahaguruka, bitangira pasi, igitego cya Leeds kiraboneka cya kabiri. Igitego cya Leeds kiba kirabonetse. Igitego cya Leeds cyanyeretse ikintu kimwe, ari nacyo umutoza Byaraye yaragomba kwirinda. Ruth, abantu baribuka match ya West Ham Chelsea isufura ikaza kwishyura nyuma. Siyo match seruka. Aha, muri iriya match arahijya guhurira n'igitego cya kabiri cyo kuri Leeds, cyane cyane biganisha ku kwarinya ekipe ku mutoza Byaraye. Ku mugoroba muri defense yazanye Josh Achiapong, uyu mwana muto ugira polyvalence nziza, buri abatoza banamukundira. Ajyana kina kuri kabiri, murabyibuka nk'iyo Marogusto wenda babona ko batangiye gura na adversaire ufite mu wing ushobora kubamenasa, bakenera umudefenseur w'umufurba kuguma inyuma, bakoresha Josh Achiapong mu gihe wenda Reece James adahari. Yafashe uyu mwana mujyana muri axe gukina na Trevor Sharobo. Mu by'ukuri ekipe ya Chelsea kuri defense tubizi ko ba defenseur babo wenda sibyo kuba ngo Trevor Sharoba na Wesley Fofana na Levi Kowera ataravunika, ari uburyo wabonaga bari hejuru, yaba ba Disasi bagiye, ba Benoit Badiashile n'abandi, ubona ko bo harimo itandukaniro ni rita ariko byibuze ririmo, ku buryo umutoza aravuga ati ni Wesley Fofana ndetse na Trevor Sharoba. Kukina bihuje na match ya West Ham. Kuri match ya West Ham umutoza akoze rotation, azana ba Gittens badasanzwe bakina defense, azanamo ba Benoit Badiashile, agenda hindura, ubona ko na Jorel Hato aramuzana. Bihita bigaragara ko cya kibazo Enzo Maresca ajyaga agira cyo guhora ashaka gukora rotation naho bitari ngombwa, kuko ari uburyo bakora rotation. Naye ma equipe yandi za Arsenal za City rotation barazikora, ariko uzarebe hari secteur burya witondamo gukora rotation.
sekiteri iri defensive kuri ekipe ijegera muri iyo sekiteri ntabwo ukora rotasiyo uko ubonye kose kuko iyo urebye uvuze ikintu gikomeye reba cyagiye Joshua Chapongo niwe wananiye kumvikana n'umuzamu kugira ngo bakiriyaringe baro ahubwo icyo Joshua Chapongo yakoze yahise yitambika umuzamu bituma adafata baro bahita bahanoa arinze Chuko Okafor ari wenyine ari libre ibaze ni rutayizamu utsinze igitego uri libre wowe wakabaye umumaritse nk'umustoperi uri kurwana n'umuzamu munanirwa kumvikana communication irapa bituma umupira mutabasha kuwukuraho biragaruka nyine hahandi ni umwana Joshua Chapongo iyo sekiteri iri defensive nk'umwaksiyari ntabwo ayiherukamo rero icyo kintu cyagiye kigora ekipi ya Chelsea gusenda ikintu nagarukaho ku mibare twigendera ku mutoza w'ikipe ya Chelsea hari ikintu cyo kwishimira byibuze abakinnyi yishimira ko bakomeje kuba beza mu gihe afite ekipi ya Chelsea ko Rupama amaze kuzuza ibitego 4 Pedro Neto uruhare rw'ibitego 4 bitatu na assist mu gihe Enzo ibitego 2 na assist imwe ku Kureya ndetse na Esteva buri wese afite igitego na assist byibuze abo bakinnyi bari kugenda baba beza n'umutoza arishimira ko hari uburyo ari kuzamura urwego rwabo nuko dusoje isaha ya mbere y'urubuga rw'imikino turi mu murenge wa Bweye